Nyana uligala ngoli. Ada apa? Ni bilang ini aja ndak wali enggak. Diko basi. Oh, bukan meli na ya bukan ibe. Iya, Lang. Pokoknya Anton. Iya, Lang. Hah? Ya udah nana mana? Honon dia basi. Dia ke. Honon dia kata di sini, dia kata di sini. Honon dia kata di sini. Bojo ko biam. Yang dia kata dia ke, yang dia apa yang dia gitu. Honon dia kata di mana aku dah banyak apa? Dia kata di sini. Kan dia udah lap. Kan dia udah menada lap kan. Ah. Kan abi tu aja yo ke mau kuni ya apa? Hah? Present yang gini. Present dia. Present tu. Iya, Lang. Oh, present kami nak aku present tu, mana aku present tu kami. Iya, Lang. Hando kuning di sana. Hah? Di mana ne? Hono dia 14 ba ko dua no presenti. Hono ni melina ni kumandi ha presenti. Ya cuma aku present dia, present dia. Presenti yo dia 14 dia. Hando kuno mana no manji ko. Dia 14. Dia 14 di namorado. Di namorado. On dia 14 di namorado. Amenoa kadoli nepele kadoli namorado ko hamo namorado yango munkai wangu. Labi wono namorado wewe wono present ogana kuli hando ko kala kuna veli asha veli ono present. Okoru hando present nga twende ke byali ame. Ma kuna no matanga no madira nje kubo. Uyala nyama bala mjoma. Omba ami homa bambene ula nganda kule banga ndo mjoma. Labi wono present mundia. Habile bai. Masho yo abitu yo kembo kune ye kebo. Uno manime ngapi kuno. Kuna nyama manime ngapi? Kuno kukulu wanda ukala kembo. Nyama manime bali. Uno manime bali. Manime bali. Ke kune yuki ojibala. Eni malina kwa mpele na jima pela menjiba mompi. Oh hamwe mompi onjo. Na jima njiba mompi wa iPhone ni kwa mpele. Ni kumbe na jima monda jino kule. Kabla kutituka pala mapungu kwa yewe. Maji yange tuende mepe bandi kape omatira. Mimi nikune bangu present nini? Popita. Waka wantu foko lineba kupanda kumupa present. Numpudi kajita. Kala mana ngono jina ngondi mo fincha mana ni kuyano kangaro tu waka kashaka ngaro ni ka floor on mashinji mwanto pachi bwe. Na twende ke umbo kuna kwenda. Kai mwaje ndikali ngako jino handa kwenda ke mboduli henge ngokali na pamu kwa mukayo mko pa muli. Na mi handa kuta ngona nawe. Tina mujo kudi mo ko matu ha. Na handa amehele kuta ngona ngone yanje jimja ko yeli nganga anjuka kwa bantu nyanga moshala. Ami ndikupa present weli homa kwa wewe ni hono kwanje kwa present ngona.